Vreme prvog sparivanja mužjaka i ženke različito je za svaku vrstu živine. Ono zavisi od rase, uslova gajenja, podmlatka, a također i od individualnih osobina. Kod muških grla živine polni nagon javlja se mnogo ranije, još pre nego završe svoj telesni razvoj. Međutim, ne treba ih pariti sa ženskim grlima sve dok ne dostignu 3/4 svog normalnog porasta. U protivnom doći će do poremećaja u telesnom razvoju i takvi mužjaci ostaju kraće vreme u priplodu. Kokoši, zavisno od rase, pronose u starosti od 5 do 8 meseci. Ne treba ih držati u priplodu više od 2 godine, jer se sa starošću smanjuje nosivost jaja. Najveći broj jaja odlične oplođenosti daju kokoši u prvoj godini nošenja, a posle toga plodnost se smanjuje. Petlove uvoditi u priplod u starosti između 6 i 9 meseci. Petlovi lakih i kombinovanih rasa uvoditi u priplod sa 6 do 7, a teških rasa sa 8 ili 9 meseci života. Inače, mladi petlovi, naročito teških rasa, bolje oplođavaju kokoši nego stariji, pa ih zato ne treba držati duže u priplodu od 2 godine starosti. Od momenta oplodnje, posle 25 do 30 časova, kokoš počinje da nosi oplođena jaja. Procenat oplođenih jaja najviši je do 7 dana posle oplodnje. Ako se iz jata posle oplodnje ukloni petao, onda posle 7 dana kokoš nosi samo 50% oplođenih jaja, a posle 19 dana nosi samo 15% oplođenih jaja. Ćurke normalno pronose u starosti između 9 i 12 meseci. Ćurane prvi put spariti sa ćurkama kada navrše 8-9 meseci života. Ćurana s ćurkom treba spariti na mesec dana pre prenošenja, jer kada ćurke počnu da nose jaja, onda se nerado pare. Sparene ćurke sa zdravim ćuranom nose oplođeno jaje 2-3 nedelje posle uklanjanja ćurana iz jata. Mada ćurka može da nosi oplođeno jaje i mesec dana posle parenja, ipak za nasad treba uzimati samo jaja snešena u vremenu od 15 do 20 dana posle uklanjanja ćurana iz jata. Ćurane i ćurke držati u priplodu od 2 do 4 godine. Guske. Guska pronese kad navrši 10 ili 12 meseci života. Međutim, iz ovih prvih jaja dobija se slabi podmladak, neko od kasnije snešenih, pa ta jaja iz prvih serija velike farme i ne upotrebljavaju za leženje gučića, već od gusaka starih 2 do 5 godina. Mada se guske mogu držati u priplodu i 8 do 10 godina, ipak mužjaka ne treba držati duže od 6 godina, a ženke od 2 do 5 godina. Gusana pustiti da prvi put oplođava ženke kad navrši 9 do 12 meseci života. Svakom gusanu dodeliti najviše do 5 gusaka, a najveći procenat oplođenih jaja dobija se ako se jednom mužjaku dodele 2 do 3 guske. Patka pronese u 9. ili 10. mesecu života. Treba ih koristiti u priplodu 2 do 4 godine, a samo odlična grla 5 godina. Plovana prvi put spariti sa ženkama kad navrši 9 do 12 meseci i ne držati ga duže u priplod od 2 do 4 godine. Svakom plovanu dodeliti za oplodnju 5 do 8 plovki.
Biserke ili morke pronose kad navrše godinu dana života. Parenje obaviti u ovoj starosti kod oba pola. Iako je kod morki razvijen život po parovima, jedan mužjak, jedna ženka, ipak se uspeva dobiti solidan procenat oplođenih jaja i sa jednim mužjakom na 4 ženke, a držanjem u zatvorenom prostoru i sa jednim mužjakom na 10 ženki. Morke držati u pripludu od 2 do 4 godine.